Masi add u 4 over 11 plus u 9 over 13. So ukuba sifuna uku-add as fractions zombini kufuneka sifumane i-denominator zifane. So i-common multiple ka-11 no-13 izoba ngubani? So i-least common multiple yabo izoba i-product okanye i-answer xa umultiplya u-11 no-13. So ku-13 times 11, 13 times 1 ku-13, and then 13 times lo omnye u-1 ku-13 okanye ongathi 13 times 10 ku-130. So answer yethu ku-143. So izoba i-common denominator yethu u-143. So sizoba nento over 143 nenye into over 143. And then usuka ku-11 uye change umenze 143 kufuneka multiply ngo-13. So ngoku kuba simultiply le denominator ngo-13 kufuneka simultiply ne-numerator yethu ngo-13. So u-4 times 13 4 times 10 ngu-40 and 4 times 3 ngu-12, so ku-52. So 4 times 13 ku-52. And then wenza u-13 143 funeka umultiply ngo-11. So njengoba simultiply i-denominator ngo-11 funeka simultiply ne-numerator ngo-11, and u-9 times 11 ku-99. Ngoku singakwazi uku-adda i-fractions zethu. So i-common denominator yethu 143, and then 52 plus 99, 52 plus 100 ibezoba ngu-152. So le i-less, so 52 plus 99 151. So le yona fraction simplified ngoba njengoba ndiyibona 151 no-143 abana factors as common. So singayibhala le ibe i-mixed fraction ngoba 143 ungena ku-151 kayi-1, and 1 times 143 ngu-143, uminus le izochange ibe ngu-11, le ibe ngu-4. So 11 minus 3 ngu-8. So i-remainder yethu ngu-8. So 151 over 143 uyafana no-1, and u-8 over 143. So ke ngoku siyibona so ayikho enye indlela ongayisimplify ngayo i-answer yethu le uba ngu-18 over 143.